Ona thengia ya thirikari ya bururi kwiranira tabarira cia uthii wa nambere haria ni hamwe na waki wa barabara cia kiriu na itanya ria kunina muhatikano makiria mataoni-ini icigo imwe bururi-ini na makiria kaunti-ini ya Nairobi ni ithiete na mbere na guthinika hari ukui na ukinyaniria iguru ria barabara guthuka na gikiro kinene. Ona kuri o uguo barabara iria iri rungu rwa thirikari cia kaunti aikari athii na huri biashara kuma icigo icio makiria kaunti-ini ya Nairobi ni makoretwo magithinika na njira nene thutha wa barabara ciao guthuka. Peter Bogo ni muhuri biashara mwena wa Lunga na ni aratariria thina uria mageragira kumana na kwenjeka kwa barabara ino magithie na mbere na mihango yao ya o muthenya. Rutagira wira na guku na riu tukona thina wa irima riria ri haria tondu ngari ncika accident muno kana ringi witha ngari ya kuhingira breki arafu aguo ni akoragwo na jam muno ni undu wa irima riu tondu ni tikite long time ago na ritire ria kunikwo. Riu ni tukuria thirikari tuthondekere irima riu ri haria. Ona gutwika gavana wa kaunti ya Nairobi Mike Mbuvi Sonko ni araruguririe mashini ithatu muthenya wa ira cia guthika marima kana kuria barabara cienjekete. Aikari na huri biashara a Nairobi mari na itanya na mwihoko munene ati barabara ici ni ikurubuyo. Ona thengia ya thirikari gwaka barabara na itanya ria kunina muhatikano makiria mucini wa Nairobi, aikari kuma icigo citiganite guku Nairobi mari na ihoya itanya na mwihoko na thirikari ya kaunti ya Nairobi ati ni maguthondekerwo barabara kuria ciina marima kana kuria cithukite. Ngiribotera ceceni ya Kameme TV mucini wa Nairobi, jetagwo